بار دیگر درود به شما دوستان گرامی مخلصان فوتبال و اینک بازی‌های جام آسیا برای دسته منتخب 17 ساله تاجیکستان به پایان رسید. متاسفانه ما خیلی آرزوهای خوب کردیم اما این فقط آرزوها بودند و خلاص یک لحظه شاد بودیم و حالا 2-0 از دسته منتخب استرالیا مغلوب شدیم و امروز با من هستند زهیر بابایف و همچنین سبحان خوجاموف که در برنامه پیش از بازی هم شرکت ورزیدند و ما امید و درخواست‌های خود را گفتیم و از آن شاد بودیم که امروز ما میتوانیم یک بازی فوق‌العاده عالی را ببینیم که استرالیا را مغلوب نماییم و به بازی‌های 4-1 نهایی جام آسیا بریم. اما این طور نشد. خوب این تقدیر این فوتبال بازان بوده است، خوب نصیب ما نبوده است که ما به غلبه نایل شویم. به هر نوع بیاید با تفسیری بعدی بازی گوش کنیم. خب چی به ما نرسید که ما اصلا در قسم اول هنرنمایی فوتبال بازان ما خیلی خوب هم بود. رحمت الله فضایلوف بازی از محافظت به هجوم را پیشه خود کرد و یک نوع به دل ما هم بسیار هم شادی هم جای کرد که بسیار حالتهای خوب بودن. از دقیقه 12 تا 17 فوتبال بازان ما به برتری سوی بودن، چندین ضربه ها رو هم زدند. خوب مرحمت. برای قسم اول بازی گفتن در کور که در هر دو مربی ما خوبتر تاکتیک درست مون از کدام لحاظ، از لحاظی که ببینید که از دقیقه 12 تا دقیقه 17 ما می‌بینیم که در همین دقیقه اول ما میتونستیم 4 توپ به دروازه حریف وارد کنیم. همین یک در فوتبال یک چیزی که اگر تو که به دروازه که گل زدن نتونستی به دروازه حتما گل میزنن. برای همین فکر میکنم که کم بچه‌ها به احساسات داده شدن در قسم دوم. دیگه قسم اول ما گیریم اگر ما میگیم که از جهت استاتستیکا کماند استرالیا با توپ بسیارتر کنترل توپ گیریم اگر اینا بودن 67% و از ما 33%. نو وابسته به همین 33% کنتر هجومی که فوزایلوف و مربی محترم پیش گرفتن بچه‌ها خیلی خوب برآمد کردن و میتونم گفته که قسم یکم 100% قسم ما بود. یعنی که فقط وارد کردن توپ به دروازه حریف همین چیز نمیرسید. خب دوستان گرامی یادداشت بشیم که دسته منتخب تاجیکستان در این واخوری با طرح 4-2-3-1 بازی کرد، در حالی که استرالیایی ها با طرح 3-4-2-1 و کامیاب هم نشدند در قسم اولی واخوری. برای چی؟ برای آنکه فوتبال بازان ما نقض محافظت هم کردند. شما چی بگید؟ شما درست گفتید. در اینجا هر یک مربی وقتی که این سیستم که معین میکنن در میدان میمونن اون معنی او را ندارد که دویم باید با همین سیستم بازی کنید. باید در دری بازی تغییر مییابد. در وقتی هجوم دیگر میشه، در وقتی دفاع دیگر میشه و وابسته از همون وضعیت یعنی جایگیر شوی بازیکن‌ها یعنی تغییر مییابد. و در عموم من گفتنی هستم که دسته منتخب نورسان ما بازی خوب نشون دادن. متاسفانه همون حالت‌های گلزنی را استفاده بردن نتونستن. همون حالت‌هایی که گلزنی را اقلا یک تشریحگر استفاده می‌بردن بازی کلاً دیگر رنگ می‌گرفت. برای اینکه ما در بازی من می‌دونم که مربی‌ها در حال تغییر می‌دادن تاکتیکای بازی رو و در عکس الهجوم‌ها با فکرم با بسیارتر با امکانیت پیدا می‌شد برای گلزنی ما. و برای استرالیا چی بود؟ آنها یک غلبه داشتن و با آنها مساوی هم که مثلا کفایه بود و ما بسیارتر حرکت کردیم که در بازی ما را در هجوم گذرانیم که برای ما تنها غلبه در کار بود. برای قدر این چیز کمتر دشواری می‌برد. همین لحاظ من فکر دارم که بچه‌ها خوب بازی کردن. خیلی کمتر آمد نکرد و دو بازیگری که در حیات دو بازیگری کلیدی که بازی نکرد، جمشید زاده، دلاور قطعی، مسرور، این احساس شد. بله این تاثیر خود را رسوند. برای که در هجوم بازیگری که گلزن بود همون مسرور بود که در این حالت‌ها من فکر دارم که اگر مسرور در میدان می بود یکی از همین حالت‌های گلزنی و گل می‌زد. خب به هر نوع من دیدم که اینجا ابوبکر سلیمانوف اینجا یک قبیل بازیگران از جانی جاویدان خوشوقتوف خیلی عالی بازی کرد. ربانی کمالوف حتما بازیش زیبا بود. اینجوری شهبال
бо Наимов ҳам инҷо хуб бозӣ карданд, аммо ҳамун дар охирин фурсатҳо боз ҳамун зарбаҳо нарасид, ки мо чандин маротиба гуфтем. Аммо ман аз шумо пурсиданӣ будам, шумо ки солҳои зиёд сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон будед, масалан иваз кардани ҳамин мураббиён, масалан бубинед ин бозигароне ки инҷо бозӣ карданд, инҳо дастпарони Зайниддин Раҳимов буданд. Мо хеле зиёд мураббиёнро иваз мекунем, масалан Аҳалдин Турдиевро, Салоҳиддин Ғафуровро, Зайниддин Раҳимовро, масалан Шегертро ба ин дастаи мунтахаби асосӣ овардем. Ин таъсираш нест? Агар шояд Зайниддин мебуд бо ҳамин футболбозону бо намедонам бо иваз шудаи дигарон хубтар баромад карда метавонед, чунки Зайниддин аллакай як бор як одами дигар нагуфте Зоир Бобоевро. бале, Зоир Бобоевро дар гузашта, бале. Дар гузашта. новобастаи ман мегӯям ки федератсиони футболи мамлакат одамое ки дар федератсияи футбол кор мекунанд мутахассисоанд. мутахассисои кор мекунанд нисбати мо мураббиё фикр мекунанд ва вақте ки мо мураббиёро аз кор мегиранд асос дорад. яъне асос чист? вақте ки мисол гӯям ки 7-0 ки Зайниддин Раҳимов бо бачаҳо бой доданд дар бозиҳои кафа, албатта боди хе бой намедоданд. ва яке аз нуқсоне ки ман банда мебинам ҳамчун мутахассис, нуқсоне ки ҳаст, бачаҳо аз ҷиҳати рӯҳонӣ, психологически то ҳозир ба худ наомаданд. ва нисбатан гуфтанӣ ҳастам як хурсандиовар ки мисол гӯям ки ҳамин бозие ки ҳозир Фузайлов, Раҳматулло ва ёваронуш ва федератсияи футбол тамом имтиёзҳо карданд. яъне ки марҳамат 10 рӯз 12 рӯз пештар бачаҳо ҳам дар майдон, ман ин фикри шахси Зоир Бобоев дар майдон тамоми ҳастишонро доданд. шумо қисми аввала дидед тамоми ҳастиш, яъне ки ихе бачаҳо кардем бисёре ки номбар кардед фахр кардан мумкин аст. ман ҳамчун сармураббии собиқ тими миллиам хе мегӯям ки хурсандии мо дар чи аст? мо дар ин бачаҳо бинед 5 бачаи ҳаст ки оянда метавонад дар тими олимпӣ, дар тими ҳатто асосии команда иноро даъват кард барои санҷишӣ. ин хурсандиовар аст. имрӯз бой додани мисол гӯем Фузайлов Раҳматулло ин бой додани ҳамаи моe. ман як чанд сол пеш ҳамин гапа зада будам. яъне ки мо бояд чӣ кор кунем? сари мақсад мураббиёи муҳтарама иваз мекунанд, асос кати иваз мекунанд. ҳатто ман банда ҳам низ иваз мекунанд, асос кати. ва дигар мураббиёе ки мебиёнд, мисол гирем ки онҳо ҳаракат мекунанд ки як беҳбудӣ биёранд. агар дигар ҷиҳат ҳамчун мутахассис нигоҳ кунед ки соли аввал мо 2007 чемпионати ҷаҳон баромадем, ҳатто то 1/8 финала мо рафтем таҳти роҳбарии Пулот Қодиров, Носир Ҳамидов ва дигарон ки мо Аҳсан ва Раҳмат мегӯем о каса. ва соли 17 таҳти роҳбарии Зайниддин Раҳимов ва 18 ёваронуш чанд сол гузашт? 10 сола мегӯем, 9 сол 10 сол. яке ҳар рӯз наметавонад ки Фузайлов ҳам ин сол бурорад, фардо. ҳамин нуқсони футболи мо дар чи аст? ҳамин солҳои дидан дар кора байни 7-8 сол чӣ бояд кард федератсияи футболда ва мо тренерода ва ҳамин мактабои кӯдаконаи мода чӣ нуқсон аст? ҳамин нуқсона мо бояд ҳама каса якҷо ёбем ва мебинем ки мо 10 солу 7 солу 8 сол нею мо метавонем ранги Ӯзбекистон ҳар сол буроем. барои ин чӣ кор кардан дар кора? барои ин база кардан дар кора. барои ин камбудие ки командаи мо ҳозир бой дод. фикри Зоир Бобоев тренерро иваз накунам бояд. ман фикри шахси ман аст. барои ки ман мебинам ки қисми аввал Фузайлов ва ёваронуш ва ҳаракати энергияи бисёр доданд ва команда ва бозингарон баъди аз психология ки 7-0 ба Эрон нав ба худ мебиёнд. ин фикри шахси ман аст. ба худ мебиёнд. муҳлат бояд дод ки ино чӣ кор кунанд? ояндада бо кор кунанд. ино кади яъне бачаҳое ки сус буданд инҳоро канор гирифт ё ки баръакс ино кади бо кор кард ва дар оянда кор бояд кард. ҳар як бохти мо, ҳар як афтидани мо ин чи аст? яъне тамрин аст. мо бояд тамрин кунем, кор кунем, арақи ҷабин резем, кор кунем. фақат кор ва сарҷамона. ин рӯз ки мо бой додем, мо бой додем, мо рӯ нагардонем бояд аихи бачаҳко, шербачаҳко. мо гуфтестем ки 5-6 бозигари Зоир Бобоев ҳамчун мутахассис мо мебинем ки ҳатто тими асосӣ метавонад ино даъват кунад дар тамриношон. санҷишӣ ки ин як кори бузург аст. яъне ки федератсияи футбол ва мактабҳо яъне кор карданд. бале ин чизе ки шумо ҳозир гуфтед, ман дар мисоли ҳамон дастаи мунтахаби асосии Тоҷикистон ки баъдан ин ҷавононро даъват карданд мутахассиси ӯзбекистонӣ, ҳамон чизҳоро мо дидем. аммо дар имрӯзе ки ҳоло ҳаст
шегерд сармураббии даст аст ман намебинам, вале ман ба шумо розиш дода метавонам ба он хотир ки масалан шумо мегӯед ҳар 10 сол бале як плеяда ё худ як гурӯҳи футболбозоне мебароянд ки онҳо метавонанд ки бори вазинро бардоранду тоҷикистонро дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ роҳбалад созанд ё ки роҳнамун шаванд. Аммо ман шумо худатон гуфтед дар фикратон ки Ӯзбекистон ҳамасола меравад. Эрон ҳамасола меравад. Вақтҳои охир чемпиони ҷаҳони бузургсолон масалан ҳамун асосӣ бе иштироки Эрон намегузарад. Барои чӣ меравад? Бале инҷо ман шумо ба гуфтанӣ ҳастам ки бале ҳамун футболбозоне ки пурқувват буданд, ҳамонҳое ки дар ҷоми ҷаҳон иштирок карданд, имрӯз ҳамонҳо нопадид шуданд ку масалан соли 2007 ман дар назар дорам Фатҳуллоев, Нуриддин Давронов, ин яъне шӯҳратҳошон ба осмони ҳафтум баромад. Ҳамин тавр ҳаст. Вале ман дида истам ки баъди соли 2018 2019 он футболбозоне ки дар ҳайати дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон ҳамон вақт буданд 17 солаҳо ҳоло то ҳанӯз надурахшидаанду дар футбол бисёрияш нестанд. як чиро ҳамчун мутахассис илова мекунам ки бинед ки дар ҳамин ҷо ман ҳамчун мутахассис гуфтам ки мо 5-6 бозингари хуб дорем. 5-6 бозингар. яъне ки дар ҳамин ҷо мо селексионни кор, яъне ки мураббиёи мо селексия мебаранд, яъне дар як ҳам федератсияи футбол бояд як селексионери хуб бақувват бояд бошад, яъне ки мебинанд ки бинед ки агар мо дар оянда аз мактабо бозингарое ки дар канор буданд, мо медонем ки дар канор ҳастанд, ҳамун бозингаро ки бозингарои камбудӣ мо дар мо кор кунем, мо кор бояд кунем, мо рӯ натобем бояд ай бачаҳо. Бале. Ки тамом ба охир расид, ҳеҷ ба охир нарасидааст. нав қадамои аввалиншона мондааст. Вале мебинем ки дар қисми аввал тактикае ки Фузалов раҳматуллоҳ гирифт аз тактикаи Австралия беҳтар буд. Яъне мо хубтар, лекин дар дуюм тайм австралиё нишон доданд ки қисми дуюм қисме ки мураббӣ нишон доданд ки ман зуртарам. Аз ҳисоби иваз кардани бозигарон иваз кардан ва тактикае ки дурусте ки мураббӣ монд. Барои гуфтанем ки бинед ки мо метонем бозӣ карда, фақат дар ҳамун завершаиши стадияи голда мо камтар хатоӣ мекунем. Барои ниҳоида лекин дар асос мо гирем, мо дорем футболбозое ки бинед ино бачаҳко меҳнати бисёр хуб кардан, лекин афсус. Ташаккур. Биёед як бори дигар ба нимаи дуюм рӯ меорем ва онҷо бозиҳое ки голҳое ки зада шуданд онро нишон медиҳем. Хуб дар як маврид Даниел Бени аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омад, як тӯб зад ва инчунин боз як бозигари ин даста Амантидис ӯ ҳам аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омад ва голҳоро ба нишон расонданд. Ҳоло ин голҳои задашударо мо шумо бо ҳам мебинем. Як бори дигар ман хоҳиш мекунам аз коргардон ки ин голҳои задашударо ба мо нишон диҳад ва дар ҳақиқат ин ҷо иштибоҳи хати дифои мо буд. аз шумо мепурсам Супон. бинед дар ин ҷо аксулҳуҷум буд. Бале вақти аксулҳуҷум буд 4 дифоъгари мо яъне мавқеи худро гирифтанд, лекин агар ҳамин тӯб агар камтарги қафоям ки мерафт боз бозингарои австралиягӣ буданд. онҳо ба воротаи холӣ як бора боз ду нафари дигар холӣ буданд барои гирифтани ин тӯб. Бале, барое ки мо вақти ҳуҷум кардем ба аксулҳуҷум тайёр набудем. яъне дар ин ҷо камтарак мавқеи худро ҳимоятгар камакак нодуруст гирифт, барои ки бояд ҳимоятгар ки дар қафо будагӣ бояд яъне ишора мекард ки ба кадом самт ҳамун яъне ҳамлагарро равона кунад, ки яъне бартараф кунад, яъне ҳамин хаторо барои бартараф кардан. ва дар ин ҷо маълум буд ки ҳамун Ҷамшедзода набуд. яъне хати дифоъда дар ин ҷо Хушвақтов дар марказ бозӣ мекунад ва дар ин мавқеъ кам бозӣ кардааст ва аз ин мавқеъ ошно нест. яъне камтарак ҳамдигарфаҳмӣ ба фикрам камтарак нарасид дар ҳамин ҷо. хуб, аз коргардон хоҳиш мекунам ки голи дуюми футболбозои дастаи Австралияро ба мо пешниҳод кунанд ва ин ҷо ман дар ҳақиқат вақте ки ба нишондодҳои омории ин бозӣ нигоҳ кардам, хуб тӯбнигоҳдорӣ 63-7 Австралия, 36-3 Тоҷикистон. Дар муборизаи тӯбрабоӣ 56-3 дар муқобили 43-8. дар фақат мо аз чӣ аз офсайдҳо дар ҷои аввалем 6 маротиба офсайд афтодем ва аз зарбаҳои кунҷӣ 8/5. яъне нишондиҳандаҳо ҳамин гуна ҳастанд.
дар бозӣ бо дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ ҳам нишондиҳандаҳо ҳамин тавр буданд. аз шумо пурсида ҳастам ки яъне шуморо ин бозие ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҷоми Осиё байни 17 солҳо нишон дод қаноатманд кард ё не? Инро мехоҳам бифаҳмам. аввал ман гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки шумо рақамҳоро гуфтед, ин статистика аст. яъне ин статистика омор аст, яъне ин дар умум аст. ин маъни ӯро надорад ки агар 63 ёки 70% идора кунӣ, ту бояд ҳатман бозиро бубарӣ. метавонад ки 80 ба 20 бошад, ҳамон 20% ки буд метавонад бозиро ба ғалаба кунад. ҳамагӣ як зарба мезананд ва бозиро ба фоидаи худ ҳал мекунанд. мисли он ки ҳоло голи дуюмро мо тамошо мекунем аз австралиягиҳо, бубояд ин гузариши онҳоро 3 нафар муҳофизатгарони мо ҳастанд, аз канори чапхеле гузариши зебо, хуб дарвозабон ҳам аз дарвоза баромад, дигар чорае надошт дарвозабон ки инҷо масалан чӣ кор кунад, дар ҷояш истад, на ӯ хост ки ин тӯбро бигирад, хуб ба ҳар нав голи дуюм ҳам шуд. дӯстони гиромӣ, ин оморҳоро ман ба шумо гуфтам, аммо дар ин баробар ҳоло мо бо Таиланд, бо пойтахти он Бангкок ва ҳамчунин варзишгоҳе ки мо дар бораш ба шумо гуфтем ки яке аз варзишгоҳҳои хеле беҳтар аст. бобо Хомрозода бо мо аст. хуб бобо, фикр мекунам ки бо таби баланд оғоз кардед ва ҳоло табатон чӣ гуна аст ман наметонам. чӣ гуфтанӣ ҳастед? ин бозиро шумо чӣ хел шарҳ мекунед? шарҳи шумо чӣ гуна аст? мо инҷо аллакай суханҳое ки мехостем бигӯем гуфтем. ташаккури зиёд. бори дигар дуруд ба шумо ва тамоми мухлисони футболи Тоҷикистон ки айни ҳол мустақиман моро тамошо карда истоданд. воқеан ҳам табамон бисёр он қадар хуб ҳам нест, гӯем хато намекунем, зеро воқеан ҳам бозие буд ки шонси мо дар ин рақобат барои ба даст овардани пирӯзӣ хеле ва хеле зиёдтар буд. аммо боз ҳамон мушкилие ки қаблан дар бозиҳои гузашта буд, ҳамон фарогир буд имрӯз, яъне истифода набурдани лаҳзаҳои голзанӣ. хуб, ман мехостам аз забони худи сармураббии дастаи наврасони кишвар Раҳматулло Фузайлов ки заҳмат кашиданд, тимро то ба ин марҳила оварданд ва бозиҳои арзанда ҳам нишон дод, бишнавам. умуман бачаҳои мо бисёр хуб бозӣ карданд, аммо бубинед ки боз ҳамон истифода набурдани лаҳзаҳои голзанӣ хеле зиёд буд. дар давоми 15 дақиқаи рақобат мо 5 маротиба имконияти хуби голзанӣ доштем. К сожалению, даже не то, что сегодня. ҳоло каме дӯстони гиромӣ инҷо нуқсои техникӣ ҳастанд. ман фикр мекунам ки ҳоло бобо ин нуқсоро рафт мекунанд. хуб, марҳамат. Раҳматулло Фузайловро мешнавем. А то, что касается вот именно вот этой нереализации, значит, это где-то полностью вина лежит на мне, где-то недоработка, значит, получается. Вроде бы над всем работали, но в любом случае всю ответственность за результат это главный тренер. Во всем виноват, естественно, я. И признаю это. И, естественно, наверное, выводы такие, что я не выполнил задачу, и, наверное, придется подавать в отставку. хуб, то як андоза ин ғайри интизор ҳам ҳаст. гуфтани шумо ки ман аз мақом меравам, чунки дар пеш бозиҳои интихобии ҷоми Осиё байни бозингарони 20 сола ҳаст. хуб, чизи дигар он аст ки ду бозингари асосӣ мо бозӣ накард. ин то як андоза таъсираш расонид имрӯз? Ну, есть, конечно, естественно, то, что основные игроки именно в такой игре, в такой важной выпали, наверное, где-то и сказалось, но в любом случае в сборной должны быть игроки, достойно заменять этих игроков, которые сегодня отсутствовали. ташаккури зиёд. бобо як шоҳид будем ки дастаи мо танҳо як лаҳза ман мехоҳам аз шумо бипурсам, аз Раҳматулло Фузайлов, бигӯед ки иштибоҳи шумо дар чӣ буд дар ин се бозие ки мо метавонистем бо як ғалаба ба даври дигарҳо ба дигари бозиҳо даври чорякниҳоӣ равем? иштибоҳатро дар чӣ мебинед? хатогиҳоро дар чӣ мебинед ки мо натавонистем ба даври чорякниҳоӣ рухат гирем? сабаби асосияш дар чӣ аст? Ну, скорее всего, наверное, не хватало такого опыта, такого класса. Вот мы играли не хуже, чем соперник, но соперник нас превзошел именно вот в этом классе, в реализации своих моментов. ташаккур бобо, ташаккур. ҷавоб гирифтед. ба ҳар нав ташаккур. ман гумон мекунам ки худаш ба ин марҳилаи бозиҳои ниҳоӣ рафтани дастаи мунтахаби Тоҷикистон
این علاقه شرف بود. اما ما از اینجا اگر یک قدم دیگر بالا میرفتیم شاید ما باز با جام جهان میرفتیم و باز میگفتیم که فوتبال جوانی ما در درجه عالی هست. هرچند اولا در خوب است چون که به بازی‌های نیرویی نه همه دسته ها رفتن. تشکر به شما که در حقیقت از خود ناراضی هستید، اشتباهی خود رو به گردن گرفتید و آینده اکنون ما میبینیم که باز این فوتبال بازونه که در حقیقت یک روحیه قوی دارن، یک بازی زیبایی هم نشون دادن. ما امید داشتیم که اون لحظه‌ای که در از دقیقه 12 تا 17 شد با گل جمع بست می شود 4 مرتبه ما توانستیم که حساب رو مثلا باز کنیم اما نتوانستیم. اگر حساب رو باز میکردیم من فکر میکنم که در اون غلبه میکردیم. بابا چیزی گفتنی هستید؟ بله، یک چیز دیگر رو من اضافه کردنی هستم. عذر زیاد. ببینید که بخت برای ما نخندید در همین مسابقه، زیرا ما با دسته های روبرو شدیم که اصلا آنها نه تنها دعواگری روخت به جام جهان، حتی شاید ما آنها رو تا به مرحله های حساس مسابقه ببینیم، خود استرالیا، خود عربستان سعودی. و چیز دیگر اون است که ببینید در دور بعدی این حریفان ما رو کیها انتظار هستند؟ ژاپن و ازبکستان، دو قدرتمند دیگری فوتبال آسیا. یعنی به هر صورت ما در این مسابقه با دسته های روبرو شدیم که با آنها رقابت کردن و امتیاز گرفتن از این دسته ها بسیار سخت و سنگین است. شاید این بهانه نیست، ولی به هر صورت اگر ما گروه های دیگر رو تحلیل و بررسی کنیم، گروه A که اونجا مثلا خودی مالایزیا و لاوس بودن، تایلند و یمن، یا گروه B یا مثلا گروه های دیگر و ببینید در گروهی که خودی قطر قرار دارد چگونه بازی رو به نمایش گذاشتن. به هر صورت من با فکر شما راضی هستم که واقعا هم اینجا رو خواهد میگیرن که اصلا اونها بسیار خوب پرتجربه و تیم هایی هستند که مرحله انتخابی رو بسیار خوب گذاشتن و ما امید میبندیم که در آینده این مشکلی هایی که بود حل خود رو مییابند، چون که در پیش بازی های انتخابی بین بازیگران 20 ساله انتظار است و باز نسل نوی دیگر روی میدان ها خواهد آمد، از جمله فوتبالبازان 17 ساله و البته این میتواند باز برای مربیان یک درس هم باشد که در آینده باید چگونه فوتبالبازان رو با میدان وارد کنم، مخصوصا در مقابل چنین دسته‌هایی که ما با آنها روبرو شدیم. تشکر زیاد بابا، بسیار قناعتمند هستم از اون که شما بسیار خوب هم تشریح دادید و هم گفتید که در بازی‌های آینده ما با دسته‌های باز پرقوت‌تر وامی خوردیم. تا اونجا نرسیدیم، به هر نوع با آرزوهای شما ما آرزوهای خود رو جمع می‌کنیم و امید داریم که در آینده نزدیک باز با جام جهان خواهیم رفت. خوب، شما این سخن‌ها رو هم شنیدید. الکای رحمت الله فضایلوف از اون گفتند که اینجا اشتباهی اون کس بود که اینجا ما با گرفتن همگی یک امتیاز سرفراز گردیدیم. تشکر میگیم. به هر نوع بازی‌های خوب هم بودند ولی امید اکنون با آینده نزدیک است که این فوتبالبازانی که هستند در سن سال دیگر شرف تاجیکستان رو در بازی‌های آسیایی حمایت خواهند کرد و شاید به جام جهان هم میروند. با همین آرزوها من تشکر میگم که شما در برنامه ما اشتراک کردید و دوستان گرامی همین رو هم گفتنی هستم که در این گروه دسته منتخب عربستان سعودی چین رو با حساب 3-0 شکست داد و در 3 واخوری پای هم غلبه کرد و جای اول رو گرفت. استرالیا جای دوم رو. اینها بازی‌های خود رو دوام میدهند. چمپیونات آسیا هنوز ادامه دارد. دور آخری گروه ها امروز جنبست شد. ادامه اون رو شما در برنامه فوتبال آسیا که هفته آینده نشر می شود خواهید دید و کدام دسته ها به عنوان چمپیونی میرسند و تا به کجا میرسند ما در اونجا با شما حکایت خواهیم کرد. خوش هستم که با ما بودید و ما هم خوشحال هستیم که فوتبال داریم و با بازی‌های فینالی جام آسیا رخ میگیرد. خیر تا بازدید. سلامت باشید.